Irgan ditama, am ditanakam di Espiritu Tabito. Amen. Igracia de Tuhan Yesus Kristus datokau, ami keginavan di keningan, ami kebisan di Espiritu Tabito, ami yang paina Yesus ave-ave. Amiampai Tuhan. Tapi dengan ngabi, memalamai tokau, da tadang minggu ketahung ngapon, timpu tomad. Ami disambayang da misa tokau, da tada baina dite, kano mikat da di keningan da tokau, ami yang paina bagyanon da tokau na sasani. Abi pokaza kano tiambusa da tokau da sumambayang, bentuk na kebersihan da pembagian da tokau, na papagiduan na da Tuhan keningan tia telua telah tia COVID-19. Tapi dengan ngabi kana mengaku na daw sa ngabi da tokau, kapapataundan da tokau sendi da mamlamay di katapatan da hamlati tabitua. Mga kunzo da di keningan tabakas, de Deus te pinay ngabi, da nakmidaw sa koza, pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, nunoy na iman ko, amid nunoy aw ko nang zan na mimang, mazanasa ko, tagazo koza, dinapogi da makinsan sa di Mary, yabitua pentiambus sa hangay, sa babilitas sa sang tingabi, Deus te pinay ngabi, da sumambayang mentok lega, da di Tuhan kiningan da toko. Kikasianan na dada da toko kiningan da bakas, mamahiyang da daw sa ngabi da toko, magawit da toko di keposisyon selajul. Amen. Tuhan kasianay no, Tuhan kasihanay no. Kristus kasianay no, Kristus kasihanay no. Tuhan kasianay no. Tuhan kasihanay no. Kabantugan da di kiningan, di takabaskozo, pibabasan dari Tuhan ngabi tangabasi kagiginavo da di tanah. Mga zos ko diyaw, madangko aw gigiginas ko diyaw, sumambaz ko diyaw, mambantog ko diyaw, manak ko diyaw da kapanang katadan ngabi, montok kabantugan no tagaza. Tuhan kinaingan, laja pensurga, oy kinaingan tamat bakas, Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tentoy son, Tuhan kinaingan, domba di kinaingan, tanak ditama, mangiduko di daw sa ngabi di pamagunan, kasyanay da di dagay, mangiduko di daw sa ngabi di pamagunan, toy mo o sambayang za, pidaikaw ko da di anpanan ditama, kasyanay da di dagay, tu izizyaw na iso tabitua, izizyaw na Tuhan, izizyaw na itakabas koza, Jesus Kristus, biyampay di Espiritu tabitua, idi kabentugan di keningan itama. Amen. Kano sumambayang. Oy keningan tabakas kozo paimpasis lajul, pagazo akut mbazanza, kansanan, kaginaban manakaday, da dizos ko na da guminavo da nuno panuan no. Moy da ikaw na lans ko na da nuno don diyan no. Mazari Tuhan sa Jesus Kristus tanak no. Imamamas yung mamalintam yung padiyaw, hindi kapisan di Espiritu tabitua, iso kiningan bontok sa hihinay, ay so kupuson. Amen. Pembesan nantadibu kinahusan. Minubus ituhan pedi Moses. Paiho itanak navid Israel iti. Mositi dakada Dios lupay mamango isang kasubazan. Tu tay punuso o ginabok isido. Tu minagigison ko sa bagay isang kasubazan ngavi itanak da Egypt. Mositi da aw ko osyo
Dedi tondo na patasan sansavo. Toy dedi tanak na patasan mohoy. Nungosyo ko tay Diyo. Ikupuwa pa nga kumadi isyo dedogo. Om patumbasahin no. Doongo kumay ihad Diyo. Sumingkahab i okohodong ko. Om patazon kumay isyozu di ilang. Isnavan nga video sondi adada i dotondu na patazan sansavo. Itanak nga video sondi adadi datanak ngavi na patazan mohoing. Nung popohos ko da usin, day tombo nopo di tuhun ko ngavi. Day tombo nopo tuhun tasampit, ipay ngamong Diyozu. Mositi, da kada Diyozu pomoino itindaman, pakikibunga da usin day Diyoho. Mositi, da kada kopokyano da bunga, mantad disido. Nung magano ko da kuihib, da sanguhon, da sabagi duduk, mositi paguhiyon Diyozui, day disido, da paguhui tumunob tadaw. Iino, itibong disido. Ino, ikuihib, ipamuhopot disido, ditinandaw. Nunu po divago o odapon disido. Nung huma disido, day dogo. Makinangozawi, tunapanuzaw, do kabinsianan. Ibos di Tuhan. Katahuadan dait kinaingan. Guminavo zodiaw ay Tuhan ivinakasku. Guminavo zodiaw ay Tuhan ivinakasku. Guminavo zodiaw ay Tuhan ivinakasku. Pampangku, kutaku, mamamasiku. Ikinengan ko no, ipampang iidnombozo do mokyumohig. Kohid ko, isakaday ko tavakas, ikuta ko. Kapadani Tuhan da savya vikazan. Antok humadzo at ang pasizo mantad digagot kungavi. Guminavo zodiaw ay Tuhan ivinakasku. Kapasizon tanaw day di Tuhan pampangku. Azo ni kinengan imanampasi dogo. Nakapanakisido dak hantazan tagazo day diladya daw. Om nakapapakito do kaginavan daw. Montok di noman daw. Guminavo zodiaw ay Tuhan ivinakasku. Pambasan, mentaswat ko iso di Santi Paul, dari Tuhun ngavi do Tesalonika. Tumianud ko di Kozuzufo, do pamamasi, pinagigisanansa, di onto miyampay si ko'y haid Diyozu, montok kapangyaan do Diyozu, om nabuan ko do dumadi, do momit ngavi dagay, om di Tuhan. Om yampay no di kahandasan di Espiritu bitwa, do kuminako di abal tavasi. Sundungi ma, do doiho ikagagan tagazo, do poin hiput Diyozu. Itino, inakpamadari Diyozu, di pomitanan tagazo, kumare sa viavi at tumasan in Macedonia, o Makaya, tumantad na Diyozu, do tuminimpun, do tumongkop ibos di Tuhan. O makanopo ko itpatatangkop da Macedonia, o Makaya,
tu nakatangkap did no nambono po, iabal di katumbasan Diyoso, di kinaingan. Aus ko'y itagal, do poyho da tun nga visuvay, do kakamoy diti. Tun nga visuvay papoyho da gay, do ingkwas ko'y da tumimpun di kaladya, do itanga Diyoso. Ingko ko do minangkap di kasamban ded maso, di ontak kapahiw ko do di kinaingan. Om do duminadi da supu ngavi di kinaingan tatapot. Om paimpasi. Om ingko do babay no. Do paingandad ko no di Jesus, tanak di sido. Itinungag di sido manta di paimpatay. Do mikot manta di surga. Da manampasi da tako, da mantad iukum pagantok, imaso mikot. Ibos di Tuhan. Ivango o ginavo za oy Tuhan, damonoy mo dibos nga vidi tanak no. Alleluia. 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 Ituhan miampai Diozu. Pembahasan manta di abal tavasi bitwa sinuat di Sankti Matthew. Untuk nakongo i Farisi ngavi do nakakodoit di Jesus i Sadducees ngavi tuminimong iziho mamo uvang di sido. Sanguhun diho o pinapodizo da iso tudizo. Oy mangingya, tombo iponu tagazo no kozo di undang-undang. Minabos i Jesus, mositi guminavo ko di Tuhan kinaingan nu, miampai avi ginavanu, miampai avi peduduvanu, o miampai avi pamusavanu. Itino, itagazo no kozo, iponu koiso. Iko duvanopo nga miagaga iditi. Mositi guminavo ko di sungkat-tungkat nu sabagi de iziaw sandi. Dediti duva panu ngavi no do painsavit isaviabi undang-undang i profeta ngavi panogi. Itino iabal tavasi di Tuhan. Tapi na ngavi, kagumuan na to ko, kasi to ko da tuhon di, auto ko tutunan. Kibanang gidati ako na pa ko, nga mosyosi da tuhon di, ko'y kat dati tuhon da damin, kita ay kiba tuhon may kat da damin da to ko di, auto ko tutunan. Nakuha. Kiba gumusabab nga dati, kaguman na to ko, sebab da auto ko tutunan, auto ko tumbazan ito hindi na, kamay. Noge, sebab nung intangan na ko, pumugalan na ko bayan na diti, kaguman diti tuhon di auto ko tutunan. Itiya, songko suvazan niti, no pang iziho, no itiya, mananakaw ngavi, itiya, mangimang na tuhon, tuhon na lahat. Itiyan mentality na ko. Ida pagi daw, sangyan na po da kiba da panakan, sangyan na po da kiba da itiya, ano iti, kantakan dito, o sangko ang basi kumoy, mega, no avasi, mega kiba da,
ano iti, masalah jenayah dati. Tandasan toko tiya tuhun nga di auto ko tutunan, tiya songkos bazan, strangers, orang asing. Nga, ano ka di Tuhan kinaingan? Dominobos di Moses. Nongo toko, mantada pembasan ka sa daman nanti kadi sida. Poiho itanak ngavi di Israel iti. Moses iti kada Diosu poi mamango i songkos vazan. Toy endoso o ginaba Diosu. Kada poi mamango kadi Tuhan kinaingan. O mitian pa iti konteks iti penuan na kinaingan pa iti nga i tuhon na Israel i timpo da dambo da pempasi ziho da i katagisan. Wilderness. Nung indangan tako, ingko kapazan diha, itiya sangkop subazan na pa nga iaw at tutunan diha. O kon ka isa tinaw, mantad na tinaw diha. Sangkop subazan na pa nga mantad dati na pamagunan na subay, mantad na tinaw na subay. O minapagi, da ikapasisan na madatuhon na Israel, pagulo, sangyan na ba nakibamikat di sang kusbasan, masiti da, aw zihab da muhat, aw di zihab da watan da isay ko, mantad nambo ko, nukot da iti ka. Tawi baru da watan diha. Tu anuan pakanan pa diha itiya strangers nga diha. Anuan painumon po sebab kahit ako depende katagisan na pang aysan na the bike nga kagumantuhon kan kagumuan mas tidak apatay tuhon da aysan bike. Temuzan pada hati Tuhan ngabi tia sang kosvazan iti. Sebab na dami na kinango ziha the boss di Tuhan ipinatak di Moses. Maka napa kay nga sebab da kapoyman ziha sandi da nakakinam ziha da manambasi sebagai da sang kosvazan da tanah da Egypt. Sang kosvazan ziha orang asing, strangers in a foreign land. Nga tabi na yung ngabi, nung pilang kinangot ako to, tapat tiap pembahasan di banyak diti, bos sabita di Tuhan, tiap sang kasubazan penogi nga, okon na po ko, dahil, i-out toko tutunan, okon na po ko Tuhan na subay, mantad na tinaw na subay, mantad na pemagunaan na subay, di-out ko tutunan. Tiya sang kasubazan na paditing nga pangamong na kidati da toko di tata nga da paganakan da toko. Pangamong nagi da namba da sungkat tungkat da toko. Amina. Da binabos ituan Jesus da bayan diti. Kadi Tuhan Jesus mesti da guminawa ko di sungkat tungkat no sebagai do izyaw sendi kadi sida. Sebab kiban gede tempo da mintong toko da sungkat tukad da toko miaga na pa da mintong toko dia sebagai da song kasubazan orang asing lagi. Sundungi ma da ketutun toko dia sundungi ma da kaya toko kualis toko nang gidati siya nga aw tako sangkwa at takwad mandak diha. Aw tako sangkwa guminaba diha. Sebagai tutuhun Kristian, sabi pinatako na pang noho de Tuhan, de dumadi, sebagai datanak di sida, bapentahang do isay ikeningan. Isay kaya keningan,
Kinengan to ko na pangakinengan kaginaban. Amin na pagi sebagai dutun da Christian kapamahaban to ko na pada panampasi da pain Christian to ko nga papaintahang papaintutun da isay Tuhan. I Tuhan di tumay ma da guminava. Amitu basta bituan di Tuhan di mainan da paniti nga paintahang niti. Papalati da to ko. Da sabi ikaposisyon na to ko. Sabi undang-undang di tanundan to ko. Sabi da sambayang na to ko. Sabi da doon to ko na po nga iso kamansan da tujuan daw. Kaya aim da to ko. Isa the objective da paimbasi da to ko. Memang to ko da papintahang di Tuhan kinaingan sebagai di Tuhan di abasi. I Tuhan di tumay mo da manumpuan da to ko. Tumay mo da ohi da to ko. Amin no? Da panuan ni Tuhan. Jesus mantok sabi da to ko. Da inapay ukom ni tagazo na pagkaso nga guminaba da Tuhan. Guminaba da sungkat tukat da to ko. Kakal to ko po da timpo da tiya asong ko facility COVID-19 pandemic. Kami agad dinahan dia so tapi naik ngawi ketiambus bago tiya PKPP diti CMCO diti. Tumazan so da kaguman da to ko na pang mega ko so da nung bubuli napasan ko na dira tiya ngawi tiya penak tiya tuluang ngawi diti. Nga dahil sambayang to ko da bayan diti. Kanaw miso da ketumbasan da sundungi ma da auto ko po alatian auto ko da sangyan ko so da kaguhi to ko da posisyon mega di timpo ni da aiso pa anop au pa na koy kaditya telua diti. Kano miso da ketumbasan da ituhan kinaingan kalati sido da unu itabasi mentok na to ko tumay men sida da guminava da to ko. Amila pagi da timpo diti. Iti anay timpo dati na pinatak na Tuhan kinaingan na da to ko. Dan namo da kana to ko da papakito da kaginaban da to ko. Kana to ko kabasa to ko da papaintahang da kaposisyon to ko da Christian miampay da lingkuha to ko da managubang ni isang kasubazan da pasahi da to ko. Gumo iti isang kasubazan ni pasahi da to ko. Kana pa kada sungkad tungkad da to ko sandi da timpo da bayan iti osusa kazo. Bagay iti om ngawi. Ya. Sebab nung aw pakasagaan na ano ini humambos na damin ay suga kalaja diha. Nung ay sa kalaja ay sa usin. Mamagat pa dati dato kung ko sandi. To kiba dato ko pakalaja. Teka kiba da tanak-tanak ngabi dato ko da pakalaja sinaban saba pakalaja. Teka kiba da zu tigid buhan tayo mo da pinsin. Itiya ngabi diti, itiya song kasubasan ngabi diti. Ay sa dausin diha. Iti na. Namasiti da pumusaban da ko nang iti. Kiba na tiba ko na mabas, tiyan ang ngabi tiya PTI ngabi diti. Tabi na ngabi, nung intangan to ko na pakaza, pumusaban to ko na pakaza, nga iso to ko ituhon. So ngabihan na to ko nga tuhon ng iba. Kinamay gaya ng musaw na ko sandi, da pamunganan diha. Isa to ko siya. Da ay sa ay sa da usin, ay sa da walis. Ingko da to ko. Jadi, siya na iti, da masiti da intangan to ko nagi, akan ka sebab da subay, nga sebab da sapituhon to ko. Amina, da iparuki da to ko, kiba itiya committee migrant nagi. Minggu ni nakatahip, minamalamay to ko da Mission Sunday. Kaya, may paghuho na pa din nga, kiba tiya Migrant Sunday. Nga, hosong ko da
nakaintahang na toko tiya kalamazan iti sebab na tiya kavuvuzo tiya pamgunaan na bayan iti. Nga tumoy mo sebagai datun Kristian masih titoko da ondaman siya iti. Dan ina pagi da tiya komite da migran na panditi nga menuhong diha. Jadi saya dia zo ikiba nati da teka oka beginaba kabasa da papatak manak kono poko da usin ngatakanan kabasa nagi da manak mentok dia itia menempuan na panditi da paro kada toko nga ito pinay George Mason nga kabasa da nung oka beginaba dia zo agahan ginaba dia zo da manak da takuan mentok dia kontak na pada mission office ya. Jadi ida tu pinay kabe sabi bila toko nga song kasubasan nagi bo noan ko sa sebab tiyan pangakon ka pamagunan na toko kon kahamin na toko pamagunan toko na padito tepat na pakaso nga do hiya in surga kalajaan toko na po pamalintahan toko na padito tepat na pakaso nga kon kadayti surga may pa di tama na toko citizenship toko na pa nga surga heavenly citizenship. Jadi kemasan sa toko tinga strangers nang iba. Sa kasubasan toko dito pamagunan iti sebab tiyan na pamagunan iti nga kon kada toko. Jadi na pagi miyampay na pumusawan iti kanaw magitaw tahuad magiginava mentok tisa tisa. Karena sabi may sumambayang da katunudan na katumazan. Katumazan zo da isa kinaingan itama tabakas menodo da taba nam tanah da sababi kanunuh kita amaw kita. Tumazan zo da isa Tuhan Jesus Kristus itanak tantoy soon nanak di kinaingan nanak di tama na paghuhus sababi umul. Kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw, kinaingan tutupot mantad kinaingan tutupot. Nanak okon ko tinodo, sampi miyan si miyampay di tama. Maza di sido o sababi nanatodo. Mantok natoko tuhun ngavi, o mantok masizan natoko, suminandot isido mantad surga. O maza di espiritu tabitua, nada di tuhun di hangai Mary nada di tuhun mentok sebab datako dan nakapapakid salib dari sibo di Pontius Pilate nando so isida da kapatazon nahubong timinungag bago ontok ni tadaw kumutaho id katunudan miyampay di buhok na tambitua mensabat sida dari surga pinaykaw dadi abananan ni tama. Mikat may magwisida iti kabandugan misala di sangimpasyam ng patay. Mukapumalintan daw ay sa may kapusan. Tumazan zaw dadi di espiritu tabitua ituhan ni manak da posisyon imuzu mandan di tama di tanak. Ibyampay di tama di tanak sambaan ang bantugan may inakabos maza di profeta ngavi tumazan za da di sa eklesia tabitua katolik and apostolik mga kunzo da di sa kapatsuan bantok di kapayangan na dosa ngavi amandadandad zo da di katungagan di ng apatay di kapasizan ni pamugunan damikat. Kanuna makinsyan ni tama, da manakadong na toko, da papaintahang di kaginaban na toko di sida, maza da paintahangan na toko di, da dubokon na toko, namot sumima toko, guminabos ko'y nada. Guminavos kanada. Do yumo nada, di mitatamang ngavi di eklesia, ito minumod ngavi do minahaw, mantad di panon. Kanono sumambayang dari Tuhan. Guminabos ko'y nada. Daguno nada di santo mangigit tazibut. Monto da ababazan ngavi kapulintan pogun
om kapulintan hongkod. Montok di tanga masikin o kay man tanga vasi. Da kabahan ng tinupot doit kalaja diyo. Kanono sumambayang dari Tuhan. Gunavos ko inada. Do apiumanan na da uvang eklesia ngavi. Itungungan Dios sebagi do i Kristus. O kito do tinimuan ngavi Diyo. Om da papanaw do ababazan ngavi. Iko pintamong di tanga musikin itanga Diyo. Kanono sumambayang dari Tuhan. Guminavos ko inada. Do pulokis na itinimuan ngavi do uvang eklesia. Domonoy na di sontob au insan mongoy tindapo do pitimbungakan toy ko misa. Kanono sumbayang dari Tuhan. Guminavos ko inada. Kanono makitampung di tinarito ko Sancti Maria. Monto sa via veriti pinakinsyanan nga vidito ko. Mempay sumbayang toko. Ave Maria. No panuko da grasya. Yang pay diaw ikinaingan. Bitwa ko ditanga da sabya vitondu. Bitwa ituva di tinano Jesus. Sancti Maria, tinadi kinaingan. Pagkinsanais ko itun ngavi mamimidosa. Dabay no, o mentok jam nakpatasan sa. Amen. Oy ama, memang sekoy da makinongo diaw sebagai da isang hunno da di kapasuson dagay imamahaw dagay da memang mogot ko da aku kwaz koy da bayna pakana sekoy no di kaginaban no da oy Kristiya diti may da ovid na di dagay itinopot ang binakas no, dari santab mamamasi dari kahunggusan, baza de Kristus Tuhan za. Amen. Azo ko na ituan kiningan sa binangon. Tumasadak bos yan no nang tayo kay dilaw titakan sa diyaw. Tuba di tana, kalajad hangan nga vida tinaw tuhon, dumadimay timuntok dakay, dilaw tidok posisyon. Azo na sahihinay di kinaingan. Azo ko na ituan kiningan, sa binangon. Tumasadak bos yan no nang tayo kay dihing anggur takan sa diyaw. Tumadik bas anggur kalajad hangan nga vida tinaw tuhon, dumadimay ti di tinuman no kasinumanan sa. Azo na sahihinay di kinaingan. Ibang sambayang pinangabi, daw ko bukan kom de zungabi, tayo mandada di kiningan itama bakas. Kay mga nadali Tuhan ni kahabukan ni hangano. Mantap di ka sa nang kapatugan ni nga daw. Mantap kapasyan na to ko.
Om di kapasyan sa via Ecclesia tabitua daw. Intong sembayang sa kay Tuhan, do idititak nga bitakan sa day kalajaan no, do nununo po ay man sa id kapanampuanan diyaw, patunudan na da panggahib do sabi abiday kabantugan no, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan, miyampay Dezo, Om yang pay sunduban. painsabata kinabangabi Dezo, Pensabatan sa itingabi day di Tuhan. kanamanak dak panang katodan nga bida di Tuhan kinengan dato ko. Patunod ang matuhid iti. Tatatapot na katuno da matuwid iti kalajasa kapamasisan sa tumay mo amid na banaw pa damanak na dak panang katodan nga bida Tuhan tamatabi tuwa kinengan tabakas ko sa may sakupuson. Tu koy hozkoy na painsangano iti da kabantugan no tayo sa gontob. Daminikot ko da di kapanakanazan na tuhon nga miha patay. Miyampay da ko kinay nga nano. O minangug pa di mantok na gay da kapamahangasan di sundi di miha patay. Da inan tadanan da ko tuanza. Ada di da di lahan nga bidak pamasusan. Maza di Kristus Tuhan za. Maza di sido itinumungan na tasab nga bidak sumamba da kalajaan no. O umandas it katindapan slajul no. I-ahaw nga vidagay sumambayang sukoy, mampat na da di diho, it iso kopyampatan hozuk na kazan tamantog, damasa sukoy manganso. Abituwa Tuhan kinaingan, kuwasan nga di surga. Taban tanan ang panuno kabantugano. Kaza ni di takabaskoso. Aso isido himiko tidingan di Tuhan. Kaza ni di takabaskoso. Tatapat abituwa kay Tuhan, itawod sa very kabituahan. Tinapogi, do di zona na bituwa titak nga sumambayang sukoy. Maza na pasandat di spiritu no, na di tingavi meka hobo-hobo matu. Mo'y dadadiday tingavi naman tak na kay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimbu na diman patubusay sito. Om nasaga ko zo na suminuang na kondasan daw. Minangano si Dodoloti, minanaknak pa ng katodan ngavi. Minangakib di, ang pinapatak di doon makikiiya ngavi daw boss. Ono iti, sababi ko, ang pangakan na diti. Ito'y tinay-tinan ko, ipatakan may montok Diyoso. Ilahan megadiontok na pongo, imakan min sa sadop. Nano disday saban. Minsan po, daminanak dak po ng katawadan ngavi, minatak disido ido makikiiya ngavi daw, boss. Ono iti, sababi ko, panginom na mantaditi. Tu iti no, isaban di za ko, iza di batas kababago may sa kupuson, ipatungon may mantok Diyosu, mantok tagumu, mantok di kapahiyangan na daw sa ngavi, may no iti dadikan naman dugo. Ikatapatan taham lati do katumazan. Pagpapal si Koy na kinapatason no ay Tuhan. Ang papatahang na kinatungagan no. Gisom mikot kabago. Itinapagid na masas kay malamay di kan naman di kinapatazan kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan. Ilo tidak posisyon amis saban na pamasisan. Manakdak pa ng katawadan ngapi. Daw nagitan sa kay diyaw da kapadan na dumbangan no o manampuan na diyaw. O do ka sa kada sumambayang damagi da ditinanam sa di Kristus o timong sa kinadadad iso maza di Espiritu to be ituwa.
Anda mo ay Tuhan, i-eklesia no, ipaintangkop, ipatotangkop da pamagunan. Avito no, Josido, dari kapanuan da tuhod sa kaday, sa ngavian miyampay di Francis Pope dagay, John, Bishop dagay, Saviavi di Fadangavi. Anda mo nogi ito pinangavi dagay, inang kaodab idi kahansanan di katungagan. Saviavi inapatay id kasyanan no, tay mo na iziho dedi ninavaw da vos no. Kasi dagay sa Saviavi sumambayang zikoy, di miyampay di hahangay to bitwa Mary, tina di kinaingan, Santi Joseph Savarasido, miyampay di apostol tong bitwa, Saviavi isangti, nakapaponsikaw diyaw id po pusta umulan ngavi, kano si Canada, di kavosyan, na dumadi daw sa pitumungkos ngavi, dahil kapasizon sa lajur, mangazaw o mabantog diyaw, maza di tanakno Jesus Christus. Maza disido, biyampay disido, omid disido, o ikiningan tamatabakas, idi kapisan di Espiritu tabi ituwa, sa babi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok sa hinaid ay so kapusan. Amen. Dadi penuh di mamasi, noog mazadak pengiaan kiningan nga tamas ko ng boss. Tamaza di surga, nabituan ay ngano, bikat ako pamalintano, izabno ay manaditana, miyaga din ka na di surga. Takadagay datadaw diti, lotizat sa sangadaw, pahyangos ko'y dasang avi dagay, Biagadagay da papahyang ni Santa Mamuhasa mapandagay. Kadas ko vito da kembastan nga pagambasas ko na mantad talat. Pagabasas ko Tuhan sumambayang sakoy da mantad patitikit talat. Katawad na da manak na pibabasan itadaw nga bidagay. Da maza di sa kadada ko siyanan no. Panggabas ko na dato may madamantad daw so. Pantampasi mantad sa pabikusan ginabo. Damasas kay pangandad di kansanan na bituhan, di kay katan di mamamasis sa Jesus Kristus. Tui kupamalintan, ikuasa kabantugan na po, nga diyaw da babay no, sohihinay. O Tuhan Jesus Kristus, si binabos di apostle nga no, pibabasan timponon ko diyazo, pibabasan ko takon ko diyazo. Kadentong, dadosa nga bidagay, nga ada di katumbazan di eklesiano. Katawad na da manak do sido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may pahizab no, imamamasya mamalinta mantok sa hinaid ay sa kupusan. Amen. Ipibabasan ni Tuhan may pahidazo tamay mo, May sundukan. kana magitatak di tanda da pibabasan. Oy, domba di kiningan, mangido ka di doso nga bili kumagunan, tosya na igagay. Oy, domba di kiningan, mangido ka di doso nga bili kumagunan, tosya na igagay. Oy, domba di kiningan, mangido ka di doso nga bili kumagunan, anway si ko'y napibabasan. Intangay, idomba di kiningan. Intangay sido, mangido di daw sa ngabi di pamagunan. Abituan ay santap oho da di makan binsasadap di domba. Oy, Tuhan, aw sumipadan, mapagkuko, sumusot itaku, na boson ko di bos, ang hingasan may paglulubo.
Kanu sumambayang. Sakramento mga Pinoy Tuhan sumambayang sakoy. Papatatap na da idagay danunu ipambihiyaw. Pambihiw idsuang di ngavi. Danunu ilamazan sa da babay na da ditanda ngavi. Insanta daw asangano na dadagay id katapatan. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan meampay Diyoso. Ikidengan tabakas, membalakat da Diyoso. Itama, amitanak, Espiritu tabitua. Amen. Ugad na, pabalan no, iabal tabasi di Tuhan.